Hello, kamusta? This is Pretty Lai again and welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe. Thank you. Og karon anianan sumpay sa atong sugilanong Ayaw Ko Labta. Chapter 32, Ayaw Ko Hadluka. Og miabli ang door sa cafeteria. Dayon, milugwa si Ing nor Eve na nakaangkla sa bukto ni Hendrix. Ouch! Kasakit! Nahingangha ang tanan, labaw nako. Expected naman unta nako nga makita nako sila together diri sa campus. Kay I've heard mobalik og eskwela si Nor Eve diri. But still, sakit diay gihapon nga makita silang mag-uban. Don't look at them, princess. Gisibog ni Iron iyang lingkuranan paduol nako. Ug iyang gibutang iyang kamot sa sandiganan sa akong gilingkuran. Ngamura na siya og nag-agbay nako. Dayon mauto iyang giungho nga dili ko patanaw nilang Hendrix ug Nor Eve. Nakabantay siguro siya sa akong reaksyon nga murag kalit lang kong natulala. Karon pa ko observant ug sensitive ni siya. Pagdikit ni Iron nako kay mao si pagtan-aw ni Hendrix sa among table ug nikalit ug kisdom iyang panagway. Ang lingkuranan guduol sa aisle nga iyang giagian kay gipatiran lagi niya og diretso. Nisinggit gid si Nor Eve sa kakurat. Bisan pa man og giingnan ko ni Iron nga di mo tan-aw nila kay naagyoy ka og galingong kabubuton ako mga mata. Mobalik gyud og tan-aw ngadto nila Og nagkasugat gyud nung una mong tinanawan ni Hendrix. Hait ra ba kayo iyang tinanawan nako? Mura ko og gihiwa-hiwa og kadaghan. It seems like his stares were filled with accusations and that I'm caught red-handed. The nerve pud niya no to look at me that way. Masiya man ang dunay atraso nako. It wasn't me who played around. He was the one who toyed with my feelings, making me feel that I'm the one, and yet I'm not the only one di ay. Hilasan lang uroy ko ani iyang gipakitang kay na iya ay. Ako na noon ang murag guilty nga wa man ko'y gibuhat. Wa pagyud siya matagbaw kay iyang gibutang iyang kamot sa hawak ni Nor Eve. And then he drew her closer to him. As in sweet kayo sila tan-aon murag gulmigason. I even hear some girls gasp with what he did. But though, like I care. Pasuyaa lang kung maayo, Hendrix. Kay wa may kita. Ingana day ka ha. Sige, watch and bleed. Joke ra bitaw mga besh. Kaya ang tinuod, I'm the one who is bleeding inside the eye. Mukanta na lang ka ako og dying inside ano no? Ang mga naa sa among table kay igo ra gyud nitutok na ako. Wapod sila kasabot sa panghitabo. They looked at me with questioning eyes. Igo ra ko nilingo-lingo. Kay wa man pud ko ikatubag. Lami na gyud kaayong ihilak mga besh. But even that, na-feel na ko nga wala ko'y right mo hilak kay man lagi kami. Luuya naman lang yun sa bida mga besh. Ay. Let's go, princess. Gigunitan ko ni Iron to help me up. Dayon, he placed his hand at the small of my back. Such a simple gesture, which made me feel warm. It actually diffuses the pain I'm feeling inside. Ug inanay ning nahanaw. He led me outside og paglabay yun namo sa table nilang Hendrix kay gituyo jud niya og kusog yang tingog. I'll treat you to a movie date after class. Well, how's that, princess? Unya, iya kong gibira pa doon niya. Dayon, gisangit niya sa akong dunggan ang stray hair nako. Ako ra siyang gipasagdan sa iyang gibuhat. Cause I know he's only doing it for me. Kasabot ko nga he empathized with how I feel. That's why he wanted to please Hendrix. Pasagdan lang ni nako siya. At least man lang may pakita na ko ni Hendrix nga dili ra siyang lakis kalibutan.
nga di siya kawalan. Bisan og sa tinud-anay, nagdugo gyud akong dughan mga besh. Pag human og sulti ni ayon ato, kay nito asik gyud ang pagkaon diya sa lamisa nilang Hendrix kay iyang gisawilik. Pero cool kayo si Iron. Sheepish kayo ug ngisi nga nitan-aw sa table nilang Hendrix, urging me to keep on walking. Hendrix, what is wrong with you? Ni siyaop na gid si Nor Eve kay napiksan sa nayabong nga juice. Da, Myra, nanubra ka arte. Are you okay, princess? Yeah, I'm fine. Oh, you're so silent, Manggod. Is he too timing you? Huh? Oy, di manggod kami. Really? I mean, the way he treated you at the party made me believe that you two are together. O nga, nag-LQ lang mo ato. Walay kami, Iron. And don't ask me why. Aw, mayo na unuway ka mo. Hehe. Ilom diha. Tara kay Belle na hapit. Pero bitaw, princess, did you see his face? He was beyond pissed. Oh, why ka mo? Why is he acting that way? That I do not know, Iron. Kita man siguro kaon sa kagwapa iyang kuyo ug sweet pagid kayo sila. Oy, jelly. Nganong dayo gwapa to siya? Gwapa man sad ka. Ayaw, nakogdayga. It's enough nga save me from that awkward situation, and for that, thank you, kaayo. I told you, I'm gonna be your superhero. Di lagi ka pwede ma-superhero kay baka nahimong hero gani. There, Yumi is back. Smile sabi. Kulita dyan mo eh. Epic ba kayo ang dagway ni Hendrix pag ingon nimo og movie date. Ito yung bitato na ako. Pero, pwede sa dip tinudon. Helom diha. Ayaw ko ati ka, Iron. I know you're kind. Ngita na lang og lain. Hala, joke ragani. Basta, if you need some saving, just call my name and I'll be there. Corny kay Kajong, di ba guys ay mong angas? O nagkinatawanay na lang ming duha nga naglakaw pabalik sa classroom. Ang mga naagian na mo sa labi kay muhunong yun og storyahanay o mutanaw na mo. Sure ko na intriga yun ni sila. I never wish to draw this kind of attention. But what can I do? Fate has been playing with me lately. Pag lunchtime, niuna ko nilang JB sa bench nga among kananando sa soccer field. Nihapit pa man gud sila og library. Refreshing gid kaayo diri ilam sa landong sa kahoy. Excuse me. Can I talk to you for a minute? Naay ni kalit og tingog sa akong layo. As in, arty gid kaayo ang pagkasulti. Dili na lang ko mag-wonder kinsa ni either Maureen or Nor Eve. Ug paglingi na ako, wag ko masayop. Usa nilang duha akong gikaatubang. Si Nor Eve nang hinawak nga nagtan-aw na ako. Gihead to foot lagi ko mga besh with her hawk-like eyes. Kulbaan na ba ko ani? No, I shouldn't be. Nga nagutang? Yes, what is it? Leave Hendrix alone. I don't want to see you anywhere near him. Unsa daw? My God! Kung maka-order na ako, mura ko giyang ulipon. Hilasa gud aning bayhana. Sakto gitong gisulti ni Mary Kim nga 5 times or more pa gyud ang pagkademonyita ani niya kay ni Maureen. And why would I do that? Gitubag pud nako siyang pinamaldita mga besh oy. Kay I promised myself baya na I won't let myself be pushed around by these brats. Because I told you to do so. Don't you know who I am? Wow, it's not because you told me to do so. Ako na nang sundon. And besides, I'm not interested to know you. Like I care which hell are you from. You bitch!
No one has ever dared talking to me like you did. Oh, well, girl, there's always a first time to everything. Shut up, or I'll claw your eyes out. Oh, I'm scared. Damn you, bitch. Yeah, I'm really damned because I'm wasting my time talking to you. Who the hell do you think you are, huh? Well, I'm just being myself. Stay away from Hendrix. You hear me? Or else you wouldn't like what I'm gonna do to you. No need to shout. Di ko bungolday. He's all yours. Siya may ingna to stay away from me. Ayaw ko gadlo ka. Dream on, as if he would run after you. You're so ilusionada. Ew. Wa ko nag-ilusyon, no? Di bang kakabuta? Kita gyud ka unsay gibuhat ni Hendrix seeing me with another guy. Hey, princess, you in trouble again? Nikalit lang og butho si Iron sa among tungod. Mura man higtagulilong tawhana, ay mukalit lang og sulpot. Nothing that I can't manage, Iron. Stay out of this, bastard. Who, me? A bastard? Oh, come on, Miss Tisang Bangos. Too bad. You're pretty on top, but your attitude smells like fish. Amay jud ni Iron, hasta babae to bayan. Ni-walk out si Nor Eve sa kalagot kay na-sense niya nga di siya kadaog ni Iron. Iyahan na si Hendrix, di ko mailog. He was never mine in the first place. Udlaton mo noon ko. Ingana siya ka-desperate nga sikit naman kay sila. So, she finds me a threat, huh? Lunch ta na, princess. Nako'y bound, arira kong kaon. And then what? Sul mo na pud ka to mistisang bangus. Tara, may treat at tatagawas ko kaon. Nisugot na lang sad ko kay manggihapon silang JB. Gibahara na ba kong Nor Eve? Di lang ko makumbiyansa kay lisod na. Teksa na lang nako silang hato ko kaon sa gawas. Naglakaw kami ni Iron padung sa students hub at bang sa eskwelahan. Mao ni Soki nga kananan sa mga estudyante. Daghan po magtambay dinhi kay dako man ilang space. Gipili ni Iron ang table sempig sa glass wall kanang makita ang mga nasa gawas. Sit down here, I'll order our food. What would you like to have? Chicken meal lang? Okay, I'll be right back. Nilinya si Iron sa counter kay self-service man. While waiting for him, nagtanaw ko sa gawas. Moto'y nasangit sa akong pananaw si Hendrix ug Nor Eve murag naglalis sa may parking lot sa hub. Nisakay si Hendrix sa iyang Jaguar o nipabulot og dagan. Ibiyaan si Nor Eve nga naghilak.